country khat mu the country map nei sa India sanga jong map nei ma sa zo hi vin ele tunia hi PGA UT hi lawa ele TCT ho mai mai hlai pi ham neo wal lo ham ti chu question hin ama sa penin Dr. Shailen nin se pilas ke pamente Kuki sorry Zathe Nawam Zathe Nam Kuki country here 1904 Dr. Grierson Linguistic Survey of India anapu do hin chila chu acham lam ta saying jani ki sai ko ne wai tan thung la chang thum lo hi Kuki ekitiu yong mi hon nga het lo ai wanga chu British station colonialist hina chu hunglu na wa amo administrative convenience nga chu mi ho identifiable chu culture custom basis de hin chu e ho ki ba pi ho si chu Kuki etiu le akimat ne ho adi thowin chu ichi new chu Kuki country ti a ho de market and a ball hi ahin e ho chu Kuki hilam ki het lo a ponga changai ke du khomina identify ki bolte ani khaw hin leise chunga ki wai pon lung zu a norms za chu British fortune aina identify pa chu ground na chu het pha lo khad hin a se yong hai pon chu le natural simply e khat it say da thil dan chu na hi hi yong le e wai po chu nei het na pa chu nam dang hi lawang chun ka poi wai pohon an same sang wa chu ichi ithe wa politics sai khan to la chun Grierson in an identify sang chu ich ikal be diu hin ai wa chu hiti tabang nam khat chu in hilo ji chun khan tong mala la ineu che wa chi ji chu thu chu ki hol le nin hat khat be kheu nga en tin chom lam ta chu hilang chu history in ko ti he thi mu ti ki he ru ti ai wang chun tu nia chu hi na din mun wa he tu ade tu crisis pe na ipam enam pi ho IDP ho volunteer ho ki sol na thading mi pi hon ama chan go India context a amun na thadi pa he focus ball wa adang chu all I ball the rong le zoro nyong aboi pi en lang chu a therin ko yung ti tu to ai ho dinga immediate necessity pa Union Territory dal pa ki lung tu na pen pa che hoi tan focus ball ti nomenclature ong chi in sung fun ko ti house of pohon custom culture nei hi boi pi nau ti adang se MLA ho SO ho CSO ho se hin UT demand se he focus lew han hoi lam ho de pa dom ti chu kinap na ka nei thu tam ta he thakhat en se po ti chu I hai zo khamu hi pat lau ti tam ta ma kamu wai I koi lu wai le I ma chang hai thei lo indigestion hai ki chai diu ai a him ma ong chu nam state of flux to a pa wai the say dam chu khapon chi state now he ke het chana ong chu kum som se gi wala he tan tu a he wang sit na wang pat blessing in disguise leading to crisis a pe na wa he till he hong ki chi na khat omen ho hi ki wai po na diu chu ade to so called Manipur sunga hi opportunity khat phat khat hung ma hen chi consolidate ball pha du ti MLA ho le CSO ho le SO ho ki thu tu ten idal pa hi focus hu tin step by step in chiu ti chi settlement imu yo pha le nomenclature thu ta thil dang thu ta sei na ho ti chu ka hin nge he chikal wal sei lang pong barol hung de hin he chan chun chai nge ka ki pa e thank you abanen pu Aaron and hin se pi lo ke pamente ipaume the demand for pawang chu hi le tunin chu Dr. Shailen yong an seitan tamta tilaya sentence khat se ka sei nom chu demand chu alin zo e hodinga nama dinga alin zo akha zo chu ko hama dei lo ding ai mi ki ti hi na tu sim jong nan te history yong ki nei nan te present status in a pu hin dunia lam kai khat hina ka gel ji hi
iki to mo na iki pun khom thelo na pau hi ve ji ti nga hele theli do wa movement ni bol wa jong hi chen pha be mo iti ai ki to thelo nam mi te enemy command fight khom thelo nam mi te hi ha chu India kum som se gi sunga hin veleu hen state hung ki sim ho kham pha thi linguistic a hung chi pha jong au min chuting le im le thal hin pana movement hin bola state hin mo yong au min to hi 21st century a hi im le thal pat mana jong chu at statehood mo mu the italo im le thal pan chu min terrorist a mo fight na law and order problem a su mangut kham jong chu hi hin ya chu dunia hi nam hi ama sa pen tu sim izat nei hutin Kuki country ti hutin yong le asunga cho ami te chu ikitu lo wa le tu sim chun apopoi ikitu thilo wa le dunia sanga separate administration yong chu dunia yong ikitu thilo wa le ha sading hi chu ke lunggel hin acha inen enjoy na satan noi itia hele ke ho chu thing noi a pangka hi ji uchun to na se hi kenjong ka tu khain ai mi to ke experience ki banglo mai thi thank you kan comment kit lo di he pu he zang in noi cp di wen no na ki gelin lang ton abanen pu paulen la len en cp le phan ti ani question te ni so ani gel ta en address thalas ki pa min te sir unmute ki bolo sir ki zahe topic khat pen chu le less say the better tu tua puselin le kwarunan say bang tu tua igam hu bit na ding le inam mi piu chan bo hu bit na ding hi boy pi pharo tin thil dang dang imu zo se mo se lo pha de he ka tin ho me chan chitan te ki pa me pu paulen la ki chi selen en sen ton abanen pu he zang in no in sei le phan ti mỏ xây chỗ tiếng sẽ tất cả những chỉ lệ point thẳng phát cả xây cái tiếng sir na microphone chu them khat na microphone chu them khat ki za chi the lo tiếng ta okay ngai dan chỉ bằng chỗ 2 minutes Kuki country one so do I say bằng chân we are in a situation in mấy cả lại ta gặp lấy sẽ tâm ta say chu cái lungin trong ông mình in mấy cả chu tí lệ tí phật đinh hầm phật đinh à chu tuy tiếng lệ tuy niên họ phát này bồi tuy chu hiệp phật lệ thể phát này là cha chu năng coi niệm ta kỳ độ phát trong này còn in mấy cả ba chu phật mít mà sao thì chỗ ta tiếng lệ country two chu say ki pa me ki chi sel jing